ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯊꯥ 17-19ꯁꯤ ꯑꯉꯛꯄ ꯐꯪꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯋꯥꯕꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯒ ꯂꯥꯛꯑꯕꯅꯦ ꯕꯣꯠ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯚꯦꯂꯤꯗꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯆꯤꯡꯗꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯊꯥ 17-19ꯁꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯊꯦꯡꯅꯔꯨꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯅꯧꯕ ꯄꯤꯁ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯞ ꯑꯃ ꯑꯦꯅꯤ ꯐꯣꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗꯒꯤ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯦ ꯑꯩ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ MPCC ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯐꯖꯅ ꯍꯥꯔꯇꯤꯂꯤ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯇꯧꯖꯩ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯉꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯁꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯃꯨꯠꯇꯨꯒ ꯉꯁꯤ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯃꯨꯠꯇꯨꯒ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯦꯟꯖ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯀꯧꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯁꯥꯅꯒ ꯄ꯭ꯔꯤꯁꯥꯏꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯧꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯒꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯦꯔꯤꯌꯁꯅꯦꯁ ꯑꯣꯐ ꯗꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯪꯒꯗꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯥꯖꯕꯗ BJP ꯁ꯭ꯄꯣꯛꯁ ꯄꯔꯁꯟ MP ꯁꯝꯕꯤꯠ ꯄꯇ꯭ꯔꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯁꯥꯏꯠ ꯇꯧꯋꯦꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯕꯖꯥꯔꯕꯦꯁꯟꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯁꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ BJPꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ MP ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗꯁꯨ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯩꯝꯇ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯜ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯦ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯍꯣꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯣꯝꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯤꯗꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯕ MP ꯑꯃꯅ ꯍꯣꯏ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗꯕꯨꯗꯤ BJPꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯛꯁ ꯄꯔꯁꯟꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯀꯤ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯇꯔꯅꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯐꯪꯁꯟ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯀ꯭ꯔꯨꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯊꯔꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯀꯤ ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯦꯟꯠ ꯈꯪꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯁꯥꯃꯛ ꯌꯥꯎꯕꯤꯗꯕꯁꯦ ꯁꯤꯃ खितक नुआइते मरमदी अखोइना खल्लुई मतम कोइना वाराबनिना सीरियसनेस तो सेंटर की सीरियसनेस सी लेगदरा इन खनबजी सीरियसनेस वाटपगी मवोंग म उई हाइतारे अहानबदा अदगी अनीसुबदा अखोइना येंगदोइसी पर्सनली इनवाइट तौरपदगी मणिपुर की कनो खरा MLA खरा मिनिस्टर खरा हाइतारेको चटलगा वारी साबगी कनो से चटली न ताजरेको सिमबक अखोइगी तौरिबा मवोंग से असागी मिनिस्ट्री के लेवल दगी होम मिनिस्ट्री के लेवल दगी मणिपुर गवर्नमेंट दा अखोइगी लेजिस्लेटर सिंग दरकार लेबदगी सिगी इशूजिदा खनर कांदा मोगी मोट लौनब तौरिबरा अदगी अमना ngасai एंकर ना हंगबीगिबा इथनिक लाइन द इंटरप्रेट तौबसे मोय ऑफिशियली तौरमदबदी आइको इथनिक लाइन द इंटरप्रेट तौबा मैतैगी MLA द कुकी MLA नागा MLA मरुवैना हुजिक कैनोदसु नेशनल मीडिया द कैदसु सुम उब फंगेबको सिना अखोइगी हान खरगर डिवाइड तौ लेरब पोटसिदा अमुके हेन मसु संगन मदौना उबमसु यावरिब अदुना सिगुंबा सि नतबदा ऑफिशियल लेवल दा होम मिनिस्टर ना कौरकांदा मागी द मथौ ताबा लेजिस्लेटर सिंग MLA सिंग जिदी असेंगबदी मयामगी रिप्रेजेंटेटिव ने मयामगी सेंटिमेंट जी मखोइदा लैयेना खंदोइने पब्लिक सेंटिमेंट मणिपुर पीपल की अदुना मखोइ कौबा कैसु काइदे तौबदबु तौरिबा पोटसिदा ओनली BJP खकी MLA सिंग कौवे हुजिको सरकार पाइबगी ओइतारगसु हुजि NPP की MLA तरेट अमा लैरी JDU की लैरी मखोइ रिप्रेजेंट तौदे हबा BJP का अतगी NPF का अतगी हुजिकी हाइबेरिबा सिंगी कनो सिंसिका कौवेको अदु सिगुंबा खितंग मरिंग मरांग बाहाय तारेको मपुम फाबा कंप्लीट ओइबा खितंग वाटपा मदि उबा फंगे अदुना तौगदोइबा थबक्तुदा अखोइना एक्सपेक्ट तौरिबा पब्लिक ने एक्सपेक्ट तौरिबा याम थाक वागना हाय तारे होम मिनिस्ट्री के लेवल दा कौरगा हौरइसिनदी अखोइ शांति लागनी शांति जे अखोइजे सेंगना हायबदा पीस स्टाफ ओइ लेरैजि कुइरेबा अदुगी मति वारे हाय तारे अदुना सिगुंबा सिचुएशन जिदा याम सीरियस ओइना होम मिनिस्ट्री ना पार्टिसिपेट तौबिगिदबा अदगी इथनिक लाइन दा अमदी पॉलिटिकल पार्टी मयामगी सुनबगी होय ओपोजिशन याउद्रगसु रूलिंग बाउदी सुनब कौबा याइदनको सुमाइना तौबसे सिदैसदा आइगी ओइबा कमेंट हाय तारे खितंग सीरियसनेस वाटप्रा अखोइने एक्सपेक्ट तौरिबा पोतु ngасaiगी पीस एन हाइनैसे शांति से फंगबा ngambagi lambi si oiba ngamudra ngamoidra je खितंग डाउटफुल ओइबा हाय तारे सुमाइना याहान बरा जा स्वाइ मतंग से को एम फजन थंबीरे जा अमतंग मतेमतंग समथजगे अखोइ तौरिबा इशू सी हाबदा अखोइगी पार्टी लाइन गी नेते हाबा तारे मणिपुर पुंबगी इशू नि मसिदा अखोइगी तोंगान तोंगान मगरांग धानदगी वरी से साना हौरे हाबदगी तोंगान तोंगान मीडिया गी अखोइगी डिस्कशन फोरम मयामदा अखंग हाइ मयामसु थंबीरे हाबा तारे
पुनमक inclusive तौहनिंग stakeholders sing adegi akoi categorize political parties mayam chen oi yahoning bagi apam loin thami haba tar maru oina opposition gi akoi gi amatang oira go se holam gadabani ka haini gam kana emphasis pi basai matang lei bis mayam lei haba tar madam di kai gi no hai kan da masi gi akoi gi manipur pumbagi issue ni akoi na party line gi issue da chat pa da pon ang ko oi bendana haina mayam tongan ba akoi gi vested interest to ya man bagi mawong mayam phong do pa lei haba tar ado sungsoi student tangai fadana yahoning bagi apam do lei bra opposition side te kamai ai do ji mamang thamjagi go sabani party amakhakhtang da focus tawraga ko adagi ethnic line da focus tawraga tawba natabada asengmadi all political party gi meeting amaga tawraga home ministry dagi laiba proposal du chief minister gi level da khanaraga party mayam sigi mi loi chatpagi mathau ta de yanaraga di mi legislator mayam gi represent tawrakanda se congress dagi ama adagi bjp dagi ani jdu dagi sumai tawraga represent tawrakanda delegate oina chatpasu yaina viewpoint du consensus sama lega di madu puraga wari sabi ya hai ado sidi pick and choose da kauraga adagi even aina doubtful oiba na chatliba hujiki chatpiriba minister sing mla sing se satrige gi mamang da moi homework khara tawbra punna phaminaraga leiriba issue si khanabra khanadabra haibase si bauda doubtful oy amang da manipur gi chief minister gi khoi gi governor unaraga unified command pu kholo na haiba gi demand ama leigibado chief minister masamuna governor gi da satlaga adugi mamang da tawkiba meeting du da bjp gi ruling party gi mla myam se bauda loina participate tawkite okay only 24 khak yawgi luraba issue da leba ki issue da political party amagi leiriba legislator myam du pulla kanda collectively thabak tawbase koi huju po su udi hai tare aduna stage yoksala banina lusala banina chapiri ba singsina moida adugumagi consensus ama leibra mayam se loina unabiraga akhoi gi yanaraga tawribra natraga pick and choose da mai magi tongan invite tawraga sangnaribra sidasu akhoi gi kitang chingnaba khara adum leiba hai tare ko aduna hujik thamire poto chamane political line da political party gi dunataba manipur as a whole yenga kanda manipur gi legislator mayam se consult tawbagi tangai fadaba adum lei tare aduga atopa kainomna akhoi tawgudoriba meeting asigidagi hawriba meeting se masi invite tawruktinge gi mamangda proposal se laktinge gi mamangda kaigumba precondition kharadi akhoina set tawpam thoktabra haibase ai personal view ne kaigumba akhoina conflict ama leirure conflict ajidi anywhere hujifauda conflict ama leitagadi madu akhoi gi wari sanaraga dialogue tawrga loisan ba haibase di adum naturally adum oi lere adagi abu political dialogue ama hai tare khanaraga political solution porkado ni ji khangeba adu taga jo khoina laiba pochida government gi oba precondition ama home ministry da thambagi mathau tabra na ina sum okay hai tare okay am nongai amod lakchaning baje ekhoi politics haibagi wahan thokse ekhoina nainajabada haiba tare masi multiple level of negotiation between the different groups haiba tare natragana asagi people duga government duga ani dugi level da multiple level of negotiation ama leira kanda to bring a collective decision mayam ga punba decision ama lakna ba masi ki conflict ki hojik dialogue ama tor kanda haiba politics ki one dokse koina reflect tor kanda hojik multiple level of negotiation ne hojik government of india gi court la leidoi se hojik ngasai mak haiba tare minister media mayam na hangba wangje cookie legislature sing da noi karam issue puthor ka dage haiba matam da moina yamna high kan hai gi baje koi separate administration gi office se puthor ka khana gani haiba je moi anum yam unapologetic le haiba tare masi adum hai adu maiti legislature mayam gi hangba wangji da ayam ba khumi baje koi santi kamaina pur ka dage haiba du da koi yam kana yengani lambi adugi way out thing koi yengani haiba sina mapung oiba wafam mu oiri soida bargain to godoriba negotiate to godoriba interest mayam si masi koi gi tamu ni kengi mi yeng da haiba tare marui na cookie gi makedi puthor pa ya baje autonomy ki questions ni autonomy and empowerment sigi question sida mogi ut gi natragana ki separate administration gi wafam mamam leire and on the other side maiti gi puthor ka doiba maiti gi legislature mam dina puthor ka doiba interesting sina kari kari ofam to ena khanbi kari habi hujik phogi changjal laiba chahi ani muki hai tare ko chahi ani muki laiba conflict sida koi sum yeng jama tamda maiti gi interest se
kitang aigi view da kano ne akogi Manipur gi hana leiriba saktam hai tare ko integrity akogi both territorial and administrative masima kai dana ba dum thamna ba hai tare yes mai tai khaki wana tana ayamba Manipur bu tasengna nungsiba group sing hai tare Manipur gi indigenous sing na pame be aduni aduga mu akogi hujik laiba potsina in akogi lebak ama ran tawrei akogi constitution ni makha da tawre Indian constitution ama yam chaung leiri ba provision mayam ama leiri oiba yaba yadaba adudi akogi keno da haitare that's absolute heta semjin ba yaba na te ba Indian constitution gi leiri adagi amana Manipur si ngasi mak 15 October ko 15 October sida India da merge to gibani aduna Manipur na merge to rakhiba sida magi kamai to dana magi leiramba matam dugi territory si adum question do ya heta Manipur ga atopa India gi state mayam amna India da pulakhiba ga magi keno se lambi si khena banina aduna matam dugi merger gi matam da leigiba Manipur gi territorial integrity ade adugumba dudi as per law matam adum lakani adu decision sidai de heta amana irai laina decision pibadi kasu yaroi interest di conflicting interest laibaduna bu khana ba chaina mayam thokri ne aduna ojilai se kaidoge da pundabadi yadabanina adagi solution ama purakta yadabanina karigumba area khara da ayaba haitare aina yaba adagi history na yaba adugumba line du da hayeng India government gi haising ba haitare ko adugumba du tawrakanda negotiate tawraga soidana lakani habagi optimism de dum lei matam sangani tawbudabu government of India gi sincerity ama koina aina mamang da pallisi thabak si sincere oina sangjan biribra haibasi kitang doubtful oi haba mamang da hujik leiriba khoi Manipur gi issue je fajana diagnose tawrabra adi kanagumba mana ngahak leraga ethnic class ne hai adagi even external affairs minister ba external aggression ni hai adagi Manipur chief minister na statement pibada so adum mapan dagi sangakpa immigrants sing na thon mani guy na sometimes hai basu yawe ba aduna laiba akhoi gi government ki haitare India government amadi Manipur government ki view da fazana akhoi gi poche diagnose tawrabra hai base sisu hangba mathau tai diagnose tawde di treatment taw hidak tha ba ya de aduna adagi amu laise core issue when akhoi na leigi pot myam je huji manghan ba ya giroi yes deforestation ni poram lei deforestation ne je huji keno nate isam chamba pot nate masi global issue ne huji akhoi ising chawra kan da mayam amo senari ba handak last 2-3 years se tawri je handak chahi da ka thui byam je ising ahum lak chawri ni le huji global warming Manipur sa bai chang se ayo re ba 36 ka yong ka phlai ne ba aduna live deforestation gi issue adagi illegal immigration ki issue adagi poppy plantation ki drugs ki di mayam khangbire tana ko drugs ai je akhoi gi national interest ka tana te ba prithvi gi oina youth mayam mangal lai ne sigumba issue jing sisu akhoi gi wari sarak matam da sideline to yaroi ba sisu interest amane ba chaw okay aduga even Manipur gi chief minister masamakna assembly da hai tuni ori issue je sini ne maru oi betian aduna adudagi horei ba poto adu yauna hayeng wari saba sida aduna yamna aruba pot amoina thamgadabne adu huji icham chamba community ani khatnabagi communal class ki lamunabagi natraga adugi natte ba khoi issue je adu kitang complex of pot ne okay maintain the represent or was a collective interest interest amane have ne October 1st ki Jomi council ki statement je masida hairi baji mapung oina ai ngasai hanjabada amo hanjara kan haidare hana Delhi ki policy makers ahunga Jomi peoples ki oina di Jomi peoples ki representative single loina hazur ki MLA oiba LM Khotega loina Delhi ki policy makers ahunga unagre hojik se Jomi council na dialogue toraga na Manipur ki issues resolve tona bagi madu solution ama thiba pami ha bagi wafam ni masiga ngasi lai basiga relate to wi ai na khanbi prakari khanbi relate to ba yai di akhoi tawudi speculation ni adu oiragasu thoiba matam ji kuishale aduga maratuda unaba officially natra unofficially informally yam unaramba yai tanaramba yai hai tare ko magi leiriba political demand ama khak lai ne na aduna adudadi khoi dum coincidence oi bi natraga madu achum oi bisu yai chumme na su dum lower se ko adu sidi magi ngamnaba honarakpada influence to ko pesidi adum loi tawnei da adu wani aduna huji lai ba poti kaino da
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯈꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕꯁꯤ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯂꯣꯡ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯈꯤꯕꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯂꯣꯡ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯤꯁꯤꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯣꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯁꯟ ꯁꯣꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯁꯟ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯣ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯦ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡ ꯇꯧꯗꯣꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯥ 100 daysꯒꯤ ꯁꯨꯔꯛꯄꯒꯤꯗꯨꯗ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯀꯨꯀꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯗꯗꯤ ꯇꯧꯈꯤꯔꯣꯏ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯣꯛꯄꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁꯤꯡ ꯑꯃ ꯏꯇꯧ ꯇꯧꯕ ꯃꯥꯟꯕ ꯑꯃꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯡꯁꯤꯟꯕꯗꯧ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯣꯡꯁꯤꯟꯗꯕꯁꯨ ꯃꯥꯟꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯈꯣꯠꯂꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯀꯩꯅꯣꯝꯇ ꯇꯧꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯈꯤꯑꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯅꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯝꯖꯜꯂꯒ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯦꯛ ꯇꯧꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯇꯧꯔꯣꯏꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯇꯤꯡ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯔꯣꯀꯣ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯕꯣꯗꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯗꯨꯗ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁꯤꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯠ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯥꯎꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯡꯅꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯁꯥꯈꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯗ꯭ꯔꯣꯟ ꯕꯣꯝꯕꯤꯡ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯦ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯃꯤꯁꯥꯏꯜ ꯀꯥꯞꯁꯤꯜꯂꯛꯇꯅ ꯑꯔꯥꯡꯕꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯍꯟ ꯑꯃ ꯁꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯆꯤꯞꯅ ꯑꯗꯨ ꯍꯦꯛꯇ ꯗꯤꯅꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯇꯥꯌꯔꯠ BSFꯀꯤ PC ꯅꯥꯌꯔꯅꯒ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗꯤ ꯏꯚꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯍꯣꯝ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯅꯕꯨ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯥꯗꯤꯛ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯜꯂꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯗ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯒ ꯁꯤꯕꯨ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯆꯤꯞꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯈꯤꯕꯗꯧꯅꯀꯣ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯑꯃꯗ ꯎꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯁꯤꯟꯁꯦꯔꯤꯇꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯔꯤꯌꯁꯅꯦꯁꯁꯦ ꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯪꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯉꯁꯤꯃꯛ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯈꯤꯗꯨꯅꯦꯕꯀꯣ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯁꯥꯅꯒ ꯀꯧꯔꯒ ꯎꯅꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯒꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯇꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ BJP ꯁ꯭ꯄꯣꯛꯁ ꯄꯔꯁꯟ MP ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯑꯣꯊꯣꯔꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯅꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯤꯁ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕꯒꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯊꯣꯔꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯃꯁꯦꯟ ꯍꯨꯟꯅꯕꯒꯤ ꯅꯠꯇꯕꯗ BJPꯒꯤ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯇꯤꯡ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯂꯩꯕ MLA ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯧꯔꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯊꯦꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯥꯏꯁꯦ ꯃꯤꯅ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯅ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯉꯜꯂꯤꯉꯩꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯉꯜꯂꯤꯉꯩꯗ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯈꯔꯅ ꯎꯕꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ BJPꯒꯤ MLA ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ BJP ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯀꯣ MLA 10ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ MLA 3 ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ BJPꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ BJPꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯦꯇꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯐꯥꯎ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯅꯤꯅꯅꯤ BJPꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯦꯇꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ BJPꯅ ꯉꯟꯅ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯗ꯭ꯔꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ Okay tamo with that question I update amta tawjoge mayamda aikoi hojik Ministry of Home Affairs ta ge press release ama thoklai haba tare tamo masi hojik thoklakpani ko hojik minute ama ni da ngairi hojik si aikoi PIB Delhi da post tawbani Ministry of Home Affairs ta ge a group of elected members of Manipur Legislative Assembly representing 𝗬𝗢𝗥𝗔𝗠 and Naga communities met and in New Delhi today to discuss on the current scenario in the state. Masida group of Manipur MLA 𝗬𝗢𝗥𝗔𝗠 represent over Maitai amasu Naga community mayam si represent over MLA mayam ama aikoi Delhi da unagre aduga makhoi mayam jina resolution ama lawi tamo yam interesting way ja duine pujari resolution ja amata oina unanimously aikoi gi Manipur da amuk hana santi thamnabagi damak makhata na miyoi ama phawba asi ana thohandanabagi damak amuk hana santi laknaba aikoi gi resolution ama lawkhre masigi resolution simakti yamna significant oiba resolution ama nena lawi if yamna masi yam sincere oina min taw taragadi from all the communities mayam sina unanimously resolved away haribani na aikoi Home Affairs ki maikai de Ministry of Home Affairs tai thole statement se tamo kamai react tawbini afaba oisanu adugi stage yauna akoina negotiating table laga phammaga wari saba yabagi stage ma lai se sidi uji haibi du significant achievement ni akoina ju party ki side tagi amadi public na su loina welcome to bo pot ni haitare aduna leiba poti hujiki resolution lograba matungda resolution lograba matungda madu ngakna nabagi damakta execute tawnabagi damakta kari strategy lakadage haibase
सिमा अखोई याम सेक्शन येंगबम संगे अदुगा अखोईगी नेगोशिएट तौरिबा नत्रगा अखोईगी मिनिस्ट्री की लेवल द उनरिबा अखोईगी लेजिस्लेटर सिंग हाय तारे हुजिकी थमगिबा मैतैगी कुकी हाइसे लेजिस्लेटर सिंग सिगी डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन अमसु संगबा मथौ ताब्रायने खाले अदुना हौगिबा चाही अमा खरे हेनबसिदा मणिपुर की इशूजिदा सोंगथोक्तरा याम कन्ना खन्नबा अदगी याम कन्ना वांगांगिदबा साइलेंट अदुम लैगिबा एमएलए म्यामसु यावरिबा अैना सुम ऑब्जर्व तौजबदको अदुना कयाम ओइना लौदे हाइबगी वाफम अमा एखो याम चाउना फोंदोरप लेखि मतang सिददी कै ओपिनियन लेबि अै अदुमक अखोगी पीस टॉक ओइना अखोइना उबा यारंबगी कनो हाइतारेको अखोगी स्मूथ सेलिंग हाइतारे अदु खितंग ओइदबसि कमाइ तौगेदा अैना ngasai अहानबा होबदो थमगिबा पॉइंट टू दा ngasai political line to man political party si samna haibda khoi government yaumina riba mayam ji JDU gi NPP gi adagi am opposition da leiba Congress ki mayam ji punna hana political all political party ki meeting mu tawrakanda laiba proposal do khanaraga Manipur gi delegate oina legislators sing represent tawraga satpa oiramagadi adu potu lao ha adana hujila ai pochidi pick and choose tawrakanda mi minister MLA khara invite tawraga अखोगी पोट से रिप्रेजेंट तौर यावबने अदुना नि ngasai ऑनरेबल MP ना माना कमेंट पे इसे अखोगी पीस तो म नतबरा का हाय जी कइनोदा अदुगुंबगी फाउंडेशन खरा सेमगा प्रिपरेशन खरा तौदना दगलौना तौसनगी बसे सिमगनने अदुबु हुजिक अदुगी पोतो यांगन पुथुओगा अखोइना हाइबा मतबी हाइनिंग दे आइगी ओइनादे सि प्लेटफॉर्म जे दा मरमदी लाइव डेवलपमेंट जे अखोइसु एज ए मणिपुरी अखोइना वेलकम तौफन वेलकम याम फजन तौए पार्टी की सु तौई अदुगु मयामना पाम्बा हाइतारेको अपाम्बा पोटुदी तादी तागिद्रे खरा थेंग्रे नंबर 1 दा मी मयाम सीग्रे मयाम डिस्प्लेस तौरेको अदे अमना हुजिकसु मणिपुर लेब CSO मैम पॉलिटिकल पार्टी मैम से खना निंबगी अपाम हाइतारे अदुदी स्टिल अदुम लई है ओके ओके खन खन खना तौबगी पोट से ओके थैंक यू वेरी मच